Hey bafowethu, ndiza umoya wami udandathekile wona. Enye ndizothetha nabafowethu apha. Ndize ngokuzithoba ngenkulu inhlonipho. Ndizazisa into yoba ndintombi yakwaXhosa and lo mba endizothatsha kuwo apha kwaXhosa asivumelekanga ncam into yoba masiphefumle, masiphawule okanye sincamle ngawo. But because ke ngoku yinto bendisoloko ndiyikhavara and seyithathwe yaze yenziwa i-public interest, ndizawugqithisa nje umntana ebhedini because andirhalelanga into yoba makube namnye umntu apha eSouth Africa ongazu-understand, especially kwezi platforms zethu, ongazu-understand into yoba kwenzekani. Kuvele into apha into yoba utata uThulasizwe wakwaButhelezi orepresenta iside le i-royal family kwaZulu uye wenza i-press briefing. Kule press briefing wanamagama kawalahlelayo, amanye wawo anento kwenza nalento yenziwa kuPhakela uMthakathi. So ezama ukutsho into yoba umnikazi amabutho ke bafethu, in case bakhona bangawazi, ngabafana abadibanayo, ngabafana amabutho ngamafana amaliziqembu ngeziqembu. So izigodi ngezigodi, even kwaXhosa ikhona lonto, izigodi nezigodi kube khona abafana, ndishona kwezinye nje i-provinces ikhona lonto leyo. So kwaZulu ibizwa ngoba ngamabutho, so thina kwaXhosa siyibiza ngoba ngabafana. So wathi ke ngoku umnikazi wamabutho okanye umuntu onamabutho onegunya inoba lokubiza amabutho njengoba bemane bedibana ngokudibana oPhakela uMthakathi, umnye sisilo nguKing Misizulu, meaning inkosi ikumkani yaseNatal. Okay, so ukhiphe amagama afana nalawo. So xa ummamele ungazi ucingela into obinoba uyazidistansa okanye udistansa ubukhosi bakwaZulu nalento yenziwa ngoPhakela uMthakathi. As a result, abantu abaye bayimamela baye benza iivideo zabo baqala ukuphefumla even insizwa zaseNatal zakwaZulu. So ndarhalela ukuba nayo into ethi, bafowethu ndicela ukuza ngaphambili ndizozithoba into yoba uba ngaba nizaphefumla ngendlela niphefumla, ndicela nehlisa amaphaphu, sizayibhuda izasipheqa yona lento. Because la tata uba ngaba nguye nyhani othumele utata uThulasizwe, usengeza nento ethi ucela into yoba iinsizwa zaseNatal, iinsizwa zakwaZulu, amabutho akwaZulu aphumaphele kulanto. Kube ngathi uba ngaba niyaqhubeka seniyamdifaya. Ndicela ivideo benifuna ukuncamla ngemisindo ehlisana amaphaphu bafowethu. This would have been handled better inoba from i-angle yami, ndithetha ndiyintombazana ke phofu, inoba uba ngaba kukhona apho becingela into yoba uphazama khona uPhakela uMthakathi ngoba ngumntana wabo, ngebeye bambiza bazama ukuthetha naye ekoneni instead into yoba benze laa nto abayenzile phaa. Ndithetha based on my personal view. Kungenzeka into yoba ndi-wrong because andiyo mntu ndinguZulu ngokwesiduko ndinguTola uZulu udla ngamandla, but andiyo mZulu wasephi wakwaZulu waseNatal, sharp wase-KZN. So the point I'm trying to get across is ndicela into yoba ningabi harsh kwezi platforms zethu ize ifike laa nto ngapha because nabo bazafuna ukuthini ukuziprova. And kungenzeka into yoba sekukhona ne-infiltration ethile okanye sekukhona nobupolitician obuthile osobufuna ukungena kule nto and izasiphazamisa bafowethu. Zithobeni, sizawuqhuba kona ukuqhuba, kodwa ndicela ukuthi bafowethu ndicela nizithobe. Uba ikhona indlela isatyelwe ngendlela eright uba bathini ebukhosini, ndiyanicela bafowethu. Enye ndicela umntu ozandimamela ayazi into yoba kona nditshilo even before ndiyiqala le video uba ndiyintombazana and ukhona unobozathi ungenaphi. Ndiyanicela ndizothetha nabafowethu ndisithi, bafowethu ndicela nehliseni umoya. uPhakela uMthakathi sekephefumlile naye apha, urespondile ephendula utata yena uThulasizwe lona into yoba uaware into yoba wona amabutho abhilonga kwisilo. Asuba lento akayenzayo uyenza based on that. However, uyenza because eyinsizwa, bayenza isizwa, abayenzi isibutho, hence beyenza across the whole country ngoba ayonto yasephi yase-KZN le. Xa befika umzekelo e-Eastern Cape bebengayo mabutho e-Eastern Cape.
bekuzinsizwa bedibana nabafana bethu bakwaXhosa. Xa besuka besiya eMpumalanga abayi isibutho baya ngensizwa njengabafana. So iprovince neprovince intoba inendlela ezabe ibiza amadoda khona ngakhona. So baphuma bengamadoda asabelayo bebona intoba siyowela ngokwemaweni siyi-South Africa. Ngamadoda nabantwana bayabona intoba abantwana babo bayachabalala right now. So abaphakamanga bedela isilo, baphakame bebona intoba hey kuyonakala. Enye be-aware intoba zikhona ezinye izinto intoba isilo esingazukwazi intoba singenelele kuzo ngendlela thizeni ngoba kwasona kumele sibe protected. Asikwazi isilo ukuphakama umzekelo sivakala okanye kwasona sithetha into ethi hayi ayihlomi ihlasele, because ingajikijikele isilo. So ndicela niyithathe in two angles. Kungenzeka benzela intoba xa kungenzeka kushube nakhami i-30 babe bona baye bavela baba nento ethi hayi thina izandla zethu ziklini ukwenzela bathini ingazungcolisa ubukhosi bakwaZulu. So ndicela niyithathe from different angles. Yes, ikhona intoba kungenzeka intoba hayi because bakhona bathi hayi la tata uyaphazama kungenzeka khona ukuphazama kuye. Bafethu ningalibalanga oyaziyo imvelaphi inomlando la nsizwe yakwaZulu neyaseNatal inomlando. So kungenzeka intoba nabo bafethu sebenokuxhalaba okuthile. Ningalibalanga kunodingiswayo kunemvelaphi kunomlando wodingiswayo kwelacala. Ningalibalanga kunomlando owo King Shaka Zulu indlela abathini abajika bababhukuqa baendapha kwabona bezintoni bezinkosi because didibene nezivideo zabafowethu sebesithi hayi thina vele sisupport uPhakela thina sivine. Ningayenzi njalo bafowethu, ndicela nehlisa amaphaphu. Ndicela futhi abakwaziyo niyireposte le video ifike kubafowethu intoba bafowethu ndicela nehlisa amaphaphu ukwenzela intoba lanto ingazusipheqa, because once sivele ngongathi siyabadelela nabo bangavele sebefuna ukusebenzisa awaba amagunya njengabantu basebukhosini. Ijika isiphazamise lonto because abanye kuzahlahlale bafumbathiswa into abafumbathiswa zona imivala mlomo bathengwe uve sebethethe language against thina. So thina masibe ngabantwana balawulekayo sikhobela umthetho abakwazi ukuyosabela bayosabela intoba ingabe kukhona apho siphazame khona na ukwenzela ba kukhona sixolise. Kodwa le esibhizi ngayo into ye-30 size sitsho into yoba yona asiyenzi isi-KZN. Hence besizama ukuyicacisa as much as we can into yoba this is not about tribalism. This is not something that should be tribalistic. Please siyanicela bafowethu ngokukhulu ukuzithoba. Ndiyazi ndiyacela ku comment section yami kungabikho umuntu ozathi hayi wena ndiyanicela bafowethu ndiza ngenkulu inhlonipho ondaziyo futhi uyayazi ba ndiyayithanda iKZN. And ngoku usamoshakalela nelacala zininzi into zathi sibhatyazeke bafowethu. Bafowethu ndicela nehlisa umoya. Nobeke funa ukuthukisa ndiyabazi bakhona abakrwada bakhona abanenhlamba bazafuna ukuthukisa. Now is not the time. Bafethu siya kwi-30 nantone siyenza because singathi jiki phethu sive kuthiwa nansi inkosi uKing Misizulu uthi mawasondele nganena amabutho ayobaphe yakhe instruction eyakhe i-directive. So bafowethu ndicela sizithobeni, we should remain humble. Sithele siyenzayo all we are doing, it is a cry for help. Basibone into yoba siyowela isizwe sethu siyowela. Sixelelwe nanguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into yoba iSouth Africa is at a crossroad. Ndizayifaka ivideo yakhe uTata uButhelezi apho bekethetha khona. Ndiyifake ivideo ekaphakela umthakathi apho naye sekuresponda khona. Ndicela into yoba ongekayenzi ivideo especially omafunufunu onomsindo ofuna ukuresponda kuTata uThula Sizwe ngomsindo. Hayi bafowethu ndicela niresponde abafuna ukuresponda but niresponde ngendlela eright engazujika isimoshele. Ndiyanithanda bafowethu. Manibulela. Esingazuyenza ukuvuyisa intshaba. Isilo kuphela esinegunya lokuba nebutho. Akekho umuntu ongayibiza ngebutho engagunyaziwe isilo engekho ngaphansi kwenkosi. Alikho ibutho nje lithathe emoyeni. Umuntu avuka athi usewubutho, usevukwa usinga, usefuna ukuphakinga. Unomthebe wethu kuphela. Igama elokusilibambile ingonyama yalikhuluma esandlwane ukuthi lapha kwaZulu singabantu bokuthula.
singabantu bokubekezelelana, singabantu ukuthi sibamukele abanye abantu. Asikaze sithi isilo ayihlome. Ngakho-ke abantu besilo abasemahostela abangaluthwa abantu abangosomathuba abazofuna ukuhlomisa impi yesilo umnikazi wento engashongo. Ngakho kuba khona kweso lesilo uzogcizelela lokho ukuthi lapha embusweni wakwaZulu kune-order yakhona. Awuvele nje uvuke ekuseni bese uvukwa amadla ingozi bese uthi kukhona into ozoyenza ungajutshiwe ungathunyelwa. Umsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe umsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe ngezinto zaseNdlunkulu. Iwona umsebenzi wakhe ngempela njengoNdunankulu. Njengoba nibona abantu befaka amazipho engwe bengawona amakhosi. Nibona abantu befaka amambatha bengawona amakhosi. Befaka izikhumba zezingwe bengawona amakhosi. Izo zonke izinto lezo ke abantu phaqa abafana nophakela umthakathi befaka izikhumba befaka amambatho engwe befake izinto ezifakwa ngamakhosi. Ugcine uma kuze ibutho ugcina ungakwazi ukubona ukuthi ubani inkosi phakathi kwalabo abantu. Izona ke izinto eziyimisebenzi kaNdunankulu lezo ukuthi kube izinto abayisebenzayo nabadidiyeli besilo naye njengoNdunankulu. So ke lokhu nje akushoyo ngokuthi ibutho ngelengonyama ngempela uqinisile. Ayikho ibutho nje, ibutho ngelenkosi ngelengonyama. Amakhosi mase ehlanganisa amabutho akhe, leli butho lisuke liphambi kwesilo kusuke kuyibutho lengonyama. Ibutho liba yibutho kuphela ngelanga inkosi esuke ibize ngalabantu. Phela sikhumbule ukuthi abantu bangamadoda emizi. Sikhumbule ukuthi abantu abodliwa ngamakhosi. Sikhumbule ukuthi amakhosi amaningi abantu awabasizi ngalutho. Namanje njengoba kulwelwa izwe amakhosi abantu awabasizi ngalutho. Amanye wawo awafuni ngisho namakwerekwere amakhosi. So ke abantu ngeke bengaphili ngenxa yokuthi amakhosi wona amanye awaqondi ukuthi umsebenzi wawo kufanele kube ukuthi alekelele isizwe, avikele isizwe. Umsebenzi wamakhosi ukubusa phezulu kwabantu. Inkosi ngeke ibuse phezulu kwabantu bengasebenzi. Inkosi ngeke ibuse phezulu abantu behluphekile behlushwa amakwerekwere. Inkosi ithule bese ithi inkosi iyabusa. Inkosi ngeke ibuse abantu bethathelwa imisebenzi emncane okuyiyona egcine amagceke eyenze kwaba khona lamakhaya akhona inkosi ephila ngaphezulu kwabo. So ke amakhosi njengamakhosi oZondi, inkosi yakwaMandlakazi, inkosi yakwaMnqobokazi, inkosi yakwamthembu eMsinga, amakhosi afuna ukushayelwa amahlombe, ihlombe kakhulu lawo, ngoba amakhosi akwazile ukuthi athi madoda lungisani kodwa nilungise ngendlela enokuthula nothando. Nilungise ngendlela enenhlonipho, nikhumbule ukuthi abantu noma nibacela ukuthi abahambe kodwa bangabantu. So ke ngiyafisa mina ukuthi nazi ukuthi le nkulumo ebikhulunywa uShenge iyiqiniso. La madoda agcwele la kule mizi awalona ibutho zonke izinsuku. La madoda nje agcwele kule mizi le njengoba akhila amadoda ezakhela wona engakhelwa amakhosi, engakhelwa isilo imizi yawo, awalona ibutho zonke izinsuku. Ayibutho lenkosi uma inkosi ibize abantu. Ubechaza lokho kuNdunankulu ukuthi abantu abakhumbule ukuthi ibutho ngelengonyama. Ibutho sonke singabesilo. Ingakho kuzo zonke izinkulumo zami ongilalela mina ngiqala ngokukhulekela isilo. Ngoba ngiyazazi ukuthi ngingowesilo. Ngisho ngeniphendula la ko Facebook isikhathi esiningi ngisebenzisa leyo mpendulo noma ngabe ukhulume inkulumo ende kangakanani uma iyinhle leyo nkulumo ngiyaye ngithi leyo nkulumo ngithi ke wena wesilo, ngoba kuyindlela yokukhombisa ukuthi thina sonke singabenkosi, umuntu ngowenkosi. Kodwa ke yize ke abantu mhla inkosi babizile bangabesilo, kodwa lapha ukuhlupheka kwabo kwansuku zonke ngisho isilo ngabe siyathanda njoba sazi ukuthi isilo siyathanda ukuthi abantu baso bethuthuma, kodwa njoba singenawo amandla naso, amandla ephethwe uhulumeni
ingakho ke abantu bekwazi benelungelo futhi lokuyisukumela beveze ukunganami kwabo ngezinto ezithile ngaphandle kokuthi bone, ngaphandle kokuthi bethuke inhlamba. Kunabantu lapho bafowethu zonke izinsuku abathukana nengonyama. Ibona abantu ofuna ukudilwe nabo lapho. Akungadilwa nabantu abenza into eqondile. Nohulumeni ngisho Ramaphosa umengameli Ramaphosa kungafanele ukuthi abukisiswe mangathiwa nje sefuna ukuhlasela abantu abenza into kahle abangalwi namuntu. Lezi insizwa ke njengoba abantu bengibalula kangaka kule nkulumo kaNdunankulu bedideka kufanele bafowethu siqonde ukuthi laba abantu abahamba lapha emgwaqweni, laba abantu abasuke behlanganiswe lapha emgwaqweni basuke benganikwanga imoto, basuke bengakhokhelwanga mali, basuke beveza umbono wabo nothando lwabo ngesizwe. Hayi ukuthi basuke mhlambe bedlula abantu badlula izinto ezinama budget. Imkhosi lena ekhona yamakhosi inama budget. Kodwa laba abantu basukuma bengana budget bengenalutho, besukume belwele izwe labo. So ke singahlanganisi izinto ezimbili ezingahlangani. Laba abantu enibabona la emgwaqweni sihamba nabo silwa lempe esiyilwayo yokuthi izwe alilunge. Akubona ibutho bakwethu. Asisifundeni isiZulu abanye phela nakuyo lento yaseNdlunkulu nakuyo lento yobunsizwa namabutho nezinto zaseNdlunkulu nje zonke jikelele. Abanye bayafika kuzo abazazi kahle. Uyabona? So ke ibutho yinsizwa zamakhosi ngokwehlukana ezisuke seyibuthene ndawonye lapha ingonyama ekhona khona. Ibutho yinsizwa zesizwe senkosi esuke seyiqoqwe izinduna zenkosi ngokwehlukana zibayilethe enkosini bese mase ididiyelwe seyihlangene ke lezo insizwa zibizwa ngebutho. Uma ngabe kamabutho amakhosi onke njengoba ingonyama isuke ibiza amakhosi eyohlangana emashobeni, lezo zizwe zamakhosi ngokwehlukana uma seyihlanganisiwe zibizwa ngokuthi yibutho. Ziqhamuka zingamabutho amakhosi bese ziyahlangana ididiyelwe bese ke ziba yibutho lengonyama. So ke uma ngabe ke insizwa zingabizwanga inkosi sizinsizwa nje zonke izinsuku la. Sinokuhlupheka okusibhekile zonke izinsuku la. Sineyinkinga ezisibhekile thina asinamali thina, asinama budget thina, asinalutho thina. Siyayihluphekela zonke izinsuku. Abantu bokufika esikhala ngazo la emphakathini zihlupha thina nezingane zethu. Ezethi izingane ayifundi nabelungu. Ezethi izingane ayihambi ngeemoto eziprivate maziye emsebenzini. Ezethi izingane azinabo baba abanamala allowances amaningi emsebenzini abayisebenzayo. Zisetshenzwa yithi lezo ingane zihamba ngenyawo zezikoleni. Sisukumela lezo zinto. Lezi ingane nje zidla ama snacks la, yingane zezinsizwa, akuzona izingane zebutho. Lezi ingane ezifayo ezibulawa ama snacks amakwerekwere, yingane zebutho. Sorry, ingane zezinsizwa, akuzona izingane zebutho, ingane zezinsizwa, ingane zamadoda. Uyabona? Yothi ke mangabe sesibiziwe ke sahlanganiswa inkosi bese siba yibutho. Alikho ke ibutho insuku zonke. Ibutho liba khona mhla inkosi bize. Ngeke uhlangane nje nomuntu la emgwaqweni. Uhlangane nabantu behambela be10 beyiyela emshadweni kana insizwa yakithi esiya kuyo sonke ngoJune. Na insizwa yakwaTetha lapha eMelmont. Uhlangane nalezo insizwa lezo ebese uthi lezo insizwa seziyibutho cha. Insizwa maziyo odwendweni lwensizwa izinsizwa lezo. Insizwa njengoba siyihlanganise kanjena amadoda nobaba nabafana bethu izingane zethu na wonke umsisukumela izwe yinsizwa leza kulona ibutho. Ningaphambanisi inkulumo enhle kaShenge akhuluma khona ngebutho ekhuluma khona ngene ibutho alikho akukho lapha elihlala khona ibutho. Ibutho liba yibutho mase kuhlanganisa izinsizwa zilethwe enkosini. So ke ngicela mina ningangitheki ezinkulumeni zabaholi abasuke beyikhulumela ezinye izinto ezingahlangani nalokho engikwenzayo.